Dieu. Ambia jirani yako usibabaike, Mungu ataongea na wewe. Mungu ataongea na wewe. Imani inafungana nawe. Bali ndio message tu kidogo. Tusome kitabu cha Isaya. Igitabo cha Isaya. Tutasoma shairi mbili tu. Tunasoma mirongo ibiri gusa. Tutasoma tu verse mbili. Ni ibice bibiri gusa. Kitabu cha Isaya. Igitabo cha Isaya Na kitabu cha Matendo ya Mitume. Ni igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume itakuwa 28 verset 1. Makumyabiri n'umunani byakozwe n'intumwa murongo wa mbere. Isaya itakuwa Isaya 59. Isaya inabali Isaya 59. Nataka niintroduce na hii kitabu ya Isaya upate kubarikiwa. Ndashaka kuvuga kuri iki gitabo cha Isaya kugira ngo wakuvugishe Biblia yako. Pata Biblia yawe. Isaya 59. Isaya 59. Ulizo tunasoma kwa jina la Yesu. Tusome kwa jina la Yesu. Tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiwezi kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Amen. Amen. Keti upumzike. Ichara uruhuke. Biblia inatuambia mkono ya Mungu haiko mfupi. Biblia inavuga ukuboko kw'Imana ntabwo ari kugufi. Kutubariki. Kugira ngo kutumugisha. Na wakati niko naomba kandi ngende gusenga ndani ya journée ya jana, mu munsi w'ejo hashize, naambia Mungu nipatie mada inasema na kanisa. Unabwirwa na ngopereza ijambo zavugana n'icyo. Nikapata teme 18h. Mbona umutwe w'ijambo ku mugoroba saa 12. Depuis 4h. Kuva saa 18h kugera ku saa 12 z'umugoroba. Ndio nikapata teme. Abari kwa mbona umutwe w'ijambo. Haleluya. Amen. Ambaye nasema uvuga ngo utafunguliwa, urabahoka, utapata deliverance, urabona kubohoka ya mkono yako. Mungu ananiambia Bali rambwiye niongee sur la délivrance de la main. Nganire kubyerekeye ikubohoka ko bikuriga. Shangilia juu ya mama yetu. Komera amashyi, Shangilia juu ya kazi. komera amashyi umubyeyi wawe. Mtia nguvu na mkono. Shangilia juu ya kazi. Unitera inkunga n'umutima amashyi. Tukiwa na upendo wa Kristo. Tugire urukundo Mtakafanya vya pia mpigie mikono. umuntu akoze ibyiza ugomba Usimsengenge, usimwone mbaya. ntukamuvuge nabi. Sababu tuko watoto wa mama moya hapa, mama moya Mungu. na papume. Tukiwe na upendo. Tugire urukundo. Mungu akubariki. Mani guumugisha. La délivrance de la main. Kubohoka kw'ibiganza. Na sijui pourquoi Mungu anataka niaje kwa imani. Kwa hii shahidi. Imani ivuze ngo ntangirire kuri iki Biblia inasema ndani ya kitabu cha Isaya. Reba mu gitabo cya Isaya. Mkono ya Mungu si mfupi. Kuboko kw'Imana si kugufi. Kutubariki. Kugira ngo kubure Lakini dhambi yetu ariko ibyaha byacu inatutenga na Mungu. bidutandukanya n'Imana. Sikia mpendwa, Umva mukundwa, ukikuwa na Mungu uri kumwe n'Imana inatosha kwa maisha. birahagije ku buzima bwawe. Unaweza kuwa hauna lolote, Ushobora kuba nta kintu, hauna kitu, ushobora kuba nta kintu, lakini ukakuwa na Mungu, ariko uri kumwe n'Imana. hata kwenye unaweza pita mjini, Nubwo wabasha guca mu unaweza fanana na pesa na sababu uko Kristo. ushobora gusa n'amafaranga kandi ntacyo urico. Sasa unaweza fanana na saa mwenye Ushobora gusa saa mwenye uko ngazi za juu za maisha, urwego rwo hejuru rw'ubuzima, hata kama hauna kitu. nubwo ntacyo waba ufite. Unaweza tu sema huyu mama kisini namuona tu, Murashobora kuvuga ati uriya kabisa atakuwa na baraka za mingi sana. afite imigisha myinshi. Juu ya nini? Kubera iki? Utukufu ya Mungu juu yake. Icyubahiro cy'Imana Acha yote na kitu kieno Mungu. byose ari Sasa hivi bakuime visa kwenda Etats-Unis. kuba visa yo kujya mu Kwa basikuime Yesu Kristo. ariko ntibakwime Yesu Kristo. Tukeni kwambia achana wenye banabanga. Reka n'ibindi bintu Achana wenye banaeza kukusumbua. reka n'abashobora kukurusha Ama kukutisha na dunia. bashobora gutera ubwoba Wewe ambatana mwanaweza kupatia hivyo zaidi ya vile. n'amagambo y'Imana ushobora kuguha byose birenze. Sababu Paulo anasema maandiko matakatifu. Pawulo yavuze mu byanditswe bye Kwamba wanaotembea na Mungu abagendana n'Imana wanachapa. bafite ikimenyetso Wana cy'Imana, alama ya Mungu ndani. bafite ikimenyetso cy'Imana, Wanasema wana alama ya Mungu ndani. bafite ikimenyetso cy'Imana. Voilà pourquoi Niyo mpamvu, ndio maana niyo mpamvu vita zilizo na walozi wanakupiganisha. intambara ubona abarozi bakurwanya, Walozi wanakupiganisha vita zenye wewe abarozi bakurwanya hawaona, lakini wao unaziona kwa maisha yako. babona Ndio maana wanakupiganisha, wanaangalia kiko maisha yako ikiri mu buzima kinafanya sababu wewe upiganishiwe. bifite impamvu yo kugira ngo bakurwanye. Sasa nikwambie, watakupiganisha lakini hawatakuweza. Bazakurwanya ariko Sasa mwenye iko
sababu ya vita yako. niyo mpamvu y'urugamba rwawe, Ndio sababu ya vita yako. niyo mpamvu urwana. Biblia inasema kwamba vita si yetu, vita niyo yako. mpamvu urugamba si urwacu n'urw'Uwiteka. Kwa nini wache Mungu tu alisema mbaya juu yako? Kubera iki wareka Imana Kwa nini gukora? ukimbie kanisa sio wanasema? Kubera iki Hapo wahunga anasemaka tu. Na mimi napendaka sana masemi. ariko ndabavuga Masemi inasukumaka mtu kuendelea mbele. amagambo y'abana Sikia, kelele ya chura haiwezi ruhusu ng'ombe kunywa maji. Hata inuke na toi kwa wangapi kwa hii mkini hapa. Sasa hii kanisa itapenya itaendelea tu. urusengero ruzakomeza imbere. Kama unapenda kanisa piga makofi. Sikia, nabii wa kwanza Umwanuzi wa maisha yako kubuzima bwawe yule mlozi. ni uwo nguwo. Biblia inasema Biravuga ngo shetani akaambia Mungu, Satani abwira Imana, Mungu subutu kutosha mkono juu ya Ayubu. Mana gerageza ukuri ukuboko kwawe kw'iburyo. Shetani yeye aliona kama kwa maisha ya Ayubu, Satani yabonye ku buzima bwawe kichwa ya Ayubu umutwe wayo kuko baraka za ajabu. hari imigisha itangaje. Pourquoi il y a kapata revelation? Niyo mpamvu yabonye ishu Subutu kutosha ile mkono pa. ura uko kuboko gusa. Utaka maisha yake taishi. Urareka ubuzima bwe Sikia butagira nikwambie kwamba utamubwire ngo mlozi umurozi anaonaka maisha yangu isiendelee. azakuya Tuna na kuachia kiamani. Nanyosha mkono yangu juu asubuhi ya leo. kuboko kwawe Kama nabii wa Mungu, nashusha moto kila mchana maisha yako. Mwana usipiganisha salungula kwa jina la Yesu. Unasema amina na kutetea maisha yako. Unaongeza amina zaidi zinaongeza. Kwa jina la Yesu Kristo. Sema hivi watalungula kwa jina la Yesu. Sema hivi wataweza kwa jina la Yesu. Nataka kutangazia ya kwamba walikupiganishaka, watakutafuta juu ya heshima ya kupata. Pia kufuatana Mungu anaweza. Sema Mungu anaweza. Mungu akufungule macho. Wewe ujue kama uko nani. Na ukajua kama uko nani. Hautajizarau waka tena. Balozi ya maisha yako anasema hivi. Wewe upende usipopenda. Mimi nimekama maliza kwa jina la Yesu. Hapa mko mmoja unatembea kwa kanisa. Mmoja sio kwa kawaida. Mmoja anakimbia leo analalamika. Kila utasikia kule nje anasema hapo mbaya. Mzima ameshindwa kisha analalamika. Tuingie kwa message. Injile mu butumwa bwacu. Matendo ya Mitume. Ibyakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume. Ibyakozwe n'intumwa. Haguruka ku maguru yawe dusome mu byakozwe n'intumwa. Tafadhali. Hangane. Kuomba ushauri. Actes des Apôtres. Chapitre Ibyakozwe n'intumwa. chapitre 28. 28. Na soma kwa jina la Yesu Kristo. Soma mu izina rya Yesu. Chapitre 28, verset. Actes des Apôtres chapitre 28, verset 1er. Umurongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Ibyakozwe n'intumwa ibice 28 umurongo wa mbere handitse ngo umutwe w'ijambo uravuga ngo incira iruma Pawulo ntiyagira icyaba. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Melita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye baravugana bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja yitacurwa kibera ntimukundira kubaho, ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Babandi batekereza yuko ari mu byimbe cyangwa ari bupfe akishe. Ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Amen. Pero hizi ni habari za Mtume Paulo. Anga ni inkuru z'intumwa Pawulo. Biblia inaniambia kwamba Paulo kaenda kwa
nchi. Paulo baragenda Wakati kwenda kuinjili, igihe arimo kugenda akafika kumugini ambaye inaitwa Malta. agera mu mujyi bitaga Malta, Na hapa hii mugini ya Malta, icyo gihugu cya Paulo akasikia apumzike. Paulo yifuza kuruhuka Sababu safari ilikuwa mrefu mbele. kuko urugendo rwari ruri imbere. Biblia inaniambia kwamba ile usiku Biravuga bigeze nijoro palikuwa baridi ya ajabu. ngo hari imbeho ikomeye, Baridi ya ajabu kabisa. imbeho ikaze. Na Paulo akasema nifanye vipi? Paulo aravuga ati nk'iki, Akapata mafikiri ya kusema atafute kuni, agira ibitekerezo byo gushaka awakishe moto kugira ngo yatse umuriro, ili apate kifukutu. kugira ngo abashe gushyuha. Sasa Biblia inaniambia wakati Paulo anaenda tafuta miti Biravuga ngo igihe Paulo yagiye gushaka ili awakishe moto apate kifukutu. yatse umuriro ashyuhe, Inasema wakati anakusanyisha makuni, biravuga ngo ateranyije inkwi, hapo nyoka ikajificha. aho ngaho inzoka irihisha. Sababu nyoka pia ndani ya baridi haiwezaki. Inzoka mu bukonje ntabwo igishobora Inataka pale tu kifukutu. ibishaka ikintu. Sasa ilikuwa imejificha ndani ya miti, yari yishe mu biti, ndani ya makuni. mu biti mu Sasa Paulo akachukua hizo makuni ntabwo Paulo afata izindi ili awende azite ndani ya moto. kugira ngo ajye kuzishyira mu muriro. Akatembea na makuni, Agendana n'inkwi, akaendelea na makuni. akomezanya Hakuchua ntabwo yamenye kama ndani ya miti ko mu nkwi ndani mko nyoka. harimo inzoka. Pana wengine warafiki, Mambo hari abandi bantu, pana wengine marafiki hari izindi nshuti utatembea nao, ugendanye nazo, utaishi nao, uzabana nao, utalala nao, uzabana nao, utachangia nao, uzasangira nao, lakini wote watambua kama ni wanani. uzamenya niba ari bande. Hauwezi show afraid identity ya mtu unatembea naye Menya ibiranga kama umuntu. uko ndani ya poneo. Ngogo igihe uri mu munezero, Hilo ikamate kwanza. icyo ugifate. Sikia hili. Umva. Hauwezi show identity ya mtu mzima Menya ikiranga umuntu neza. kama umaliku maisha mzuri. Igihe ukiri mu buzima bwiza. Sikia Paulo hakujua kama iko anatembea na nyoka. Paulo ntiyamenye ko ari Ni kugenda, wakati alisogelea moto. ariko igihe yegereye ku Biblia inaniambia kwamba birabamo nyoka ikamuluma mkono, inzoka imurya mu biganza, ikamuluma mkono, imurya mu kuboko, akaitingiza ndani ya moto. ariko umumurira mu muriro. Sikia kwamba Umva wakati nyoka alisikia harufu ya moto, igihe inzoka yumvishije ibirimi by'umuriro, ikasema hapa kuko hatari, rero ngo hari ikibazo, sitavumilia, ntabwo nakwiyanga, inabidi nikimbie. ngomba guhunga. Sema utajua identite ya maadui zako Uzamenya ibiranga abantu wakati ninawakisha moto na maovu. mu muriro w'amasengesho. Kwa hivyo fanya angalisho, usilale na nyoka. Witonde musabane n'inzoka, Fanya angalisho, usiishi na nyoka. ntuzarwane n'inzoka, Sio kukosa maombi ndani kubera yako. kubura amasengesho. Maombi yanatupatia identite ya wale sio jamii ya baba. Kwa ibiranga abanzi bacu. Mmoja anasema amina na kumsisi. Uravuga ngo mbere, utavuga mbere na Akaona anasema amina maana haombaki. mvango, utavuga mbere na gasenga. Muponee. Mu byiza, Basi en français saison d'hiver. ni ukuvuga ngo ni igihe mbese cyo kudamara, Muda ya baridi. igihe cy'ubukonje pale. Hautachua Ntabwo uzamenya marafiki wazuri. inshuti nziza, Menikia wakati moto ni image ya sécheresse. ariko noneho umuriro ni Ingia kwa maisha ya ukiwa. injira noneho mu gihe Ingia kwa maisha ya kukosewa. igihe cyo kurura, Utajua wanani wa karibu yako. uzamenya ku ruhande rwawe. Yengine maisha Ubundi buzima inaweza kuya uipitie. bishobora kuza mu bice Iselektione barafiki yako kweli. kugira ngo ishyire hamwe abanzi Sasa bawe. usiregete mwenye anakuacha saa hii. Noneho ntukicuze ku muntu Atakuacha acha aende. akuretse reka agende. Ile place Mungu ataleta wengine. Umwanya Imana irazuba, Ile solution na relation. none we ntukigirika mu muntu. Maana nakwambia hiyo vile mimi tunaachana. Désormais wewe hautapata wasami. Uzabona umeze nkanjye. Mwambie na sitapata wasao wa kunisumbua kila siku. Ntabwo nzabona Sitapata wasao mwenye anipatie makuta. Sitapata wasao mwenye anisaidia yake. utamfasha. Anapata mambo tofauti. Nzabona utandukanye nawe. Unaogopa nini? Kuashiriwa na watu. Baba Mungu tubonye. Nyuma utatambua Mungu alikuwa na sababu Imana yari ifite impamvu ya kufanya hao watu wapeke bali kumeshia. yo kugira ngo abantu bajye kure yawe. Itu hutakaza. Iki gihe ntabwo Itu hautaforce. turiyomeka ku bantu. Mungu yeye peke. Imana yona Atapeleka yote shari. fata rwose Maisha yako yote peke itakuwa unabii. rwose n'abantu Yote yote itakuwa unabii. byose bizamuha. Yote yote itakuwa mapenzi ya Mungu. Tuzaba bizaba Bila kutangazia kwa jina la Yesu. ndamutangariza mu izina rya Yesu.
tukao unasikia message. Kumva umutima. Nyoka itaanguka kwa moto. Inzoka igwa mu muriro. Unapandisha maombi. Usabu ya masenga. Shiki na nguvu. Mungu gutsindwa Kana nyingine kazi yako. hari ibindi Haitapanda, haitapenya. ntabwo wazamuka Kama haujatambua siri ya maombi ni nini. kandi wamenye ibanga ry'amasengesho n'iki. Wewe kapitali yako. Wowe niwe kapitali ya Umeachi yako ni igishoro gitsa unashuka nefsa. ukama Unashuka usa. ukama Unashuka tikusa. ukagera kwisha. Wewe haupandaki. Wewe nakuja uzamuka. Pana nyoka keke para. Hari inzoka mu rundi Yako na sekwe baraka zako. irimo Na kuibuka. wote isekwe kumoto kwa jina la Yesu. Nawe unaita mu muriro w'izina rya Yesu. Et la Bible est bien aimée. Bibiliya imbwira ngo Nyoka ikaduma mkono. inzoka irya ukuboko Pourquoi il ciblait mkono? kubera iki yatoranyije Kwa ukuboko. nini nyoka ikuluma kichwa ya Paulo? Kubera iki inzoka itari Kwa nini nyoka ikuluma tumbo? kuki itariye mu Haikuluma mguu. kuki itariye ku kaguru Mais ikaluma tu mkono. ariko irya ukuboko Sababu connaissance ya Paulo. kubera ko mu bumenyi bw'ijambo Mkono ya Paulo. ukuboko kwa Paulo Ilikuwa na ficha vitu tatu. bari guhisha ibintu Mtu bitatu. mwenyewe anaandika ilikuwa na ficha trois choses. Ibintu bitatu byari bishwe Ilikuwa na ficha bari guhisha ya kwanza itambere ministeri ya Timotheo. mbango ubutumwa bwa Nasema hivi, ilikuwa na ficha huduma ya Timotheo. mbango umurimo wa Sasa Timotheo. Biblia inasema nini wa Korinto? Makorinto aravuga ngo Paulo anaambia Timotheo, Paulo abwira Timotheo chunga sana hizi zawadi linda ima ambao ulipokea kupitia position ya mkono. wahabwa kumishyirwaho Nyoka ilisiblea mkono. inzoka Tu ilijua na pepa maisha ya Timotheo. yamenye ko izatwara Ziko na lipisha kazi yako. kwangiza akazi kawe. Kwa kama ile kazi ndio baraka jamaa yako mzima. Basi niko mugisha Natia mkono yangu juu. Yesu kuboko kwa Yesu. Hakuna mwakaribisha kilio chako. Izi tawe Kwa jina la Yesu Kristo. Sina kwa Yesu. Sio sikiliza ile yanasema mnyumba. Kama ni Kiwa naangalia ni ya maana kwa maisha yako. kwa itiza Kwa mzuri. jina la Yesu atakushindwa. Yesu anabuti. Nimesema atakushinda kwa jina la Yesu. Anabuti kwa mzina ya Yesu. Mkono ya Paulo Kuboko kwa Paulo ilikuwa na kitu ya pili. bari kuishitaka bili. Reconciliation Ovango omusaba netako kukusaba. ya Filipe na Onesimo. Ya Filipo na Onesimo. Trois choses Itanga mbili spécifiques. Spécifiques. Kitu vitatu ya muhimu ibintu bitatu by'ingenzi ambaye mkono ya Paulo ilikuwa nayo. kuboko kwa Paulo bari gufite. Nasema ilikuwa na ficha huduma ya Timotheo. Yari ifite impano Yaani huduma ya Timotheo ilikuwa kwa mkono ya Paulo. impano ya Timotheo yari ku maboko ya Paulo. Tena kwa mimi pana ingine maombi unaweza omba. Harayandi masengesho wawe. Hauna pouvoir ya kupata majibu. Nta bushobozi ufite bwo kuba Sema mbere. unaweza pata jibu Wabona igisubizo gusa. kupitia alliance ya mama. Binyuze amaboko y'umuntu. Hauwezi kupanda chochote kidogo. Ushobora kubyemera. Pana ingine majibu tunapata. Hari ibindi bisubizo. Haiko juu uliomba. Ntabwo ari uko wasenga. Sio kuna agano na umama. Uko ufite isezerano ry'Imana. Pana ingine maisha utapenya bila kurudia nyuma. Ubuzima bwawe ntabwo Sababu una agano na umama. kubera ko ufite isezerano n'uyu mubyeyi. Kumbe Biblia inasema kwa maisha yako. Hari ibintu adashobora Ni kimoja tu. ni kimwe gusa. Maisha yanabadilika. Ubuzima bugahinduka. Amen, amen. Kitu ya tatu. Ikintu cya gatatu. Sababu muda wetu ni kidogo. Kubera ko umwanya wacu ni muke. Mkono wa Paulo ulikuwa na ficha Kuboko kwa Paulo kwari guhisha. shairi za Biblia. Les épîtres de la Bible. Ni ukuvuga ngo ibyanditswe bya Bibiliya. Les épîtres, shairi za Biblia. Ni ukuvuga ngo ibyanditswe bya Sasa mkono ya Paulo kuboko kwa Paulo iliandika vitabu. kwanditse ibitabo. Iliandika vitabu Kwanditse ibitabo vya Biblia. bya Bibiliya. Sasa joka ilikuwa na siblei mkono. None inzoka yahigaga kugira ngo Ilume mkono. kugira ngo indi Tukusikwe accomplissement kugira ngo nibisohore ya hivi vitu vitatu. y'ibi bintu bitatu. Mais j'aime mon Dieu. Ariko mu nzima Wakati Paulo aliapproche igihe Paulo yegeranye pembeni yake aliangalia palikuwa ku ruhande rwe yabonye wabaribari. Sio baribari, bashenzi, babaribari. hari abaturage Karibu na yeye. bavuga ko ari abaturage. Mais Paulo akatambua ya kwamba Paulo asobanukirwa hawa sio watu wa kategoria moja na mimi. aba ntabwo ari abantu bose Sitaishana nao. ntabwo ndabana nabo. Nao watu walikuwa wanatazama movement ya Paulo. Abantu bareba ku buryo Paulo Wanacheka Paulo. baseka Paulo. Angalia ukiwewe. Reba iki kigo Kumcheka kabisa. baba bamuseka. Paulo hakukikana na watu. Paulo ntabwo yicaranye Kujua nini bila kubera iki bene data. unaweza kuwa na rafiki mmoja Ushobora kugira inshuti imwe mnatembea naye mukagendana ambaye anashinda marafiki 10 wenye uruta kufariki. inshuti icumi zitagira icyo zikumariye.
Masobra. Haleluya. Amen. Mkono ya Paulo ikanunua Ukuboko k'Uwiteka Imana. ikanunua na nyoka. Ukuboko kwa Paulo kurumanizwa. Tukua nyoka lisible mkono. Kubera iki inzoka yahize ukuboko kwa Paulo. Biblia inasema ndani ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Biravuga mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri. Ya kwamba Mungu atabariki kazi ya nini? Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Niko tu mtembe yangu. Natari mu cyaro. Mungu atabariki kazi ya mikono Imana yako. izaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Tena akapenda akufanye manere. Satani azashaka kukugira nabi. Atakata ile mkono. Azatuko Unaona kama utaolea utafanya Maria shofari baki na ukena mikono. kubera iki nigute Kama utatumika na hauna mikono. nigute wakora Kama utafanya kazi biashara hauna mikono. uzakora ubucuruzi gute ndabiguma Ulitembea na nyoka na ujuu. wagendanye n'inzoka Nasema kama ni nyoka inajabu jamaa yako. ari inzoka iri Wewe unarungura kwa moto wa Mungu wa Yesu. Sema inajabu kati yako. Na wewe unarungura kwa jina la Yesu Kristo. Unarungura kwa jina la Yesu Kristo. Nyoka ilikula maisha yako. Inarungura inapiga kwa jina la Yesu Kristo. Ilikula pesa kuika kwa jina la Yesu. Inapiga sema kwa jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo anaona mikono. Mungu akaniambia kwamba leo atadeliver mkono yako. Vile unakuwa unapata asikumeriti hata. Atuza ni before yako. Wewe upashe lomba kwa mkono yako. Napenda Biblia sana. Unza Biblia Ni Apocalypse nikitoa. mudaishi ibice bitatu Verset 11. umurongo wa 10 na Biblia inaambia kwamba Biblia inambwira shika sana fata cyane nini ulicho icyo ufite sasa, chunga sana ule Bwana wako naye, linda neza chunga sana ile kazi wako naye. Yote unaweza, Moji wa yote, Pokea pokea ewe shaka utukufu na sifa zote. Hapo shatena ndio kwa tu concentrate kitu ya maana, bakonsantere si ari ikintu cy'agaciro tumoe ya maana. ziramo ikintu cy'agaciro Shughuli semene hapo kwa iki cyumweru tuko na mission ya kutoka hapa Ngorongoro ubutumwa bwo kuva hano kuona Makigali hapo kujya i Kigali na naishia pale nirudie kwa niongoza kanisa. nzagarukira aho ngaho usubireyo Marshate Brania. C'est pourquoi il s'appelle ni kwa niyo mpamvu iki cyumweru ni hapa mpaka nisikie mtu amekea shuhudi. numve umuntu yaje gushima Pesa imeingia kwa mikono yake. amafaranga aje ku maboko Kazi imeingia kwa mikono yake. asikije ku maboko Maisha imechange kwa maisha yako. ubuzima bwahindutse Baki imeingia kwa mikono yake. ahubwo ubuzima ahubwo leta yinjiye ku kaboko Shanga manda zoprika. Rabreke sobra. Kuyatia kitu mwili mkono hapa. niyo ushyire ikintu Kitu kuja kwa maisha yako. ibintu bigaruke ku buzima bwawe Okay. Kama unasikia hii message unaenda tu kwa nimba wumvishije ubutumwa bugiye neza kama ni neema yako tu. ngo abure gusura Akabana mgulu yake. afata ukuguru Akaibana na mkono. afata n'ukuboko Akasema wewe utaenda mbele. ati wowe nakure Na ukaenda mbele. ntujya imbere Ndaki yako mkubwa yako. zaba mukuru kuri Sasa hivi wote wanikimbia na baraka yako. wese wiruka Tutamvaya kwa mguu kwa jina la Yesu. ufashe amaboko Tutamkamata kwa nguvu. turamufashe Mikono yako itapokea nguvu. amaboko yawe Ya kuwaletea roho za maisha. yo guhagarika abarozi Mikono itapokea nguvu. Mikono yako itapokea nguvu. amaboko yawe arakinza Za kukamata pesa. ufata amafaranga Kwa jina la Yesu. izina ryanjye
la Yesu. Ninahubiri sio nilifanya mkono. Na inafanyika hivyo kwa jina la Yesu. Mungu atabariki kingine kitu. Lakini atabariki kazi ya mikono yako. Baraka za Mungu zinafikia kwa mikono ya mtu. Na ndio maana Musa juu aokoe taifa Israeli. Mungu alimuuliza, Musa una nini mkononi? Aikale na fimbo mikononi. Wanapiganisha ile kazi yako. Unasema solution. Tuele fasio jamaa kwa weka ile uko nayo. Mungu atapitia ndani. Atakushibishia pale. Inakuwa hii shida za Allah. Kwa jina. Wakati sijua wakati namaliza. Atabariki tu mikono, anaumujishani mikazi. Ni mikono itabariki. Ni mikazi bila kumujisha. Wakati niko nahubiri hapo, nafikiri sana. Ndio na watu wakubwa hapa sana. Na watu wakomeye hapa. Watu wanatoka Italia ndio wakiwa support hika. Amanda kwa sababu Mungu atainua miko hapa. Aikani sasa mnabali makasema makazi yako hiyo. Asante kasi mwezi hapa. Mungu mwezi mwezi ofetia makazi. Kweli tunashuhudia Mungu wewe. Kwa mkuu tunashuhudia ni mwezi anapewa utapokea. Unapata ukabarikiwa. Mungu anasema amini tunakuja kwa maisha yako. Amini kusakusa. Anaogopesha. Unasema mimi nataka maisha yako. Ukaamini amini kusakusa. Tosha wasiwasi. Mikono kushitika. Mikono kutamtia. Maboko yao wanakoka. Utafanya badi. Mlamba ile na kujitahidi. Usifikiri. Kutembeza gari. Unachukua limatoka. Sawa tu hiyo. Habari bado.